Pini International Indigenous Day Arni Pen Pacheton Ponsi Asom Lekhika Samaj Ahin Ben Paterpi Ponsi Guwahati Cotton Alumni Bhavan Auditorium along Mati Manuh Samannoi Divas Mate Longri Khe Chingrongpet Arani Katalon Pon Pini International Indigenous Day Katalon Amailong Asom Lekhika Samaj Amaipi Pudumi Gogoi Pensi Maichari Pon Bangso Amailong Aluhiaman Pen Lamet Lapen Jutang Jubat Aning Kedok Abangpi IAS Retired Officer Gayatri Barua Asomia Pratidin Birta Law Senior Journalist Prakash Mahanta Lamet Pomate Pherangke Borsing Rongphar Lapen Lunsepi Jina Rajkumari Pen Chenglok Pregjam Kethe Gidingatum Chetongdun Bangso Hut Bagni Lokimi Surbana Puspar Sugandhi Dikhayao Gangse Hagrama Lananoi Alo Kimi Impupon Bangso Mailong Asom Lekhika Samajahin Pen Lamet Po Lapen Herangke Borsing Rongphar aphan Karbi Anglongor Rajnitik Itihas Political History of Karbi Anglongpu Alothui Apharman Pen Loko Bandhu Lombudor Kaman Huworoni Mati Manuh Samannoi Bota anong-eh pajerpon Lapuson apor keme hut Borsing Rongphar Pen Kaningjipon atengke piningkan angbong Pakli Alothui Kapaklang aphan aning ke hangdot bonta pinia bangke pakni ansi ingku ponlong chorlong pusi ningjepon ini niliphan ohom lekhika samaj wahin pen International Day of Indigenous People ni Loko Bandhu Lombudor Kaman Memorial Award na people nili ningarong piglo tapen isi ceru paro kamimi ason nili mata ponlo tapen bangsu anong-eh kelong pen ini ansu se lamet ke buci ji panili sisi ponlo tapen bangsu alusui nili ke paklang seng 2005 ningkan pinian ke ningkan create roxian plengtang lo lasi nili lahai ke tok ke padu alelu pusi nili mata si recognition pusi nili mata damlo lasi anso se lokit tok khegi aphan nili jakong silong lo pusi nili mata damlo Penengang nang untuk paklang di pampak mata perang. Penengang nili jasemet ke pakti alu tu paklang di pumata lo lasi pakni ke paklang lo non pakni dola lasi nili lamet kapoche ahin anak anso se pangtang punji pusi commitment tipipon Halapulun sepi Jina Rajkumari aphansitame Loko Bandhu Lombudor Kaman Huworoni Mati Manuh Samannoi Bota anong-eh pajerpon aputhak ningkangsam chipipon Loko Bandhu Lombudor Kaman Huworoni Mati Manuh aru Samannoi Botatu muk agbohaise aru Karbi Anglongor Rongphar Dangurialoi agbohaise etu eta amar karone gৌৰৱৰ বিষয় কাৰণ আজি বিশেষ এই দিনটোত যিসকল আমি মাতৃ মানুহ সেইসকলক উচিত সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে মই অসম লেখিকা সমাজলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মই আসলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই থলুৱা গীতমাত লোকনৃত্য লৈ অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি হৈ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰি মই যি বহুত গৌৰৱান্বিত হওঁ কাৰণ আমাৰ এই লোককলা সংস্কৃতি আমাৰ আসলতে পৰিচয় আমি অসমীয়া বুলি গতিকে আমাৰ এই গীতমাতেৰে আমাৰ নিচিনা শিল্পীক যি সন্মান জনালে তাৰ কাৰণে অদূৰ ভৱিষ্যতে কাম কৰাৰ যথেষ্ট উদগনি পাইছো আৰু সাহস পাইছো আৰু মোৰ যাত্ৰা পথত আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ এই উৎসাহে মোক আৰু দুগুণ কাম কৰিবলৈ সাহস যোগাব বুলি মই অনুভৱ কৰিছো News Report Karbi Anglong Live